kunodaba bafowethu oluphuthumayo bafowethu lana kakhulu bafowethu. Kushuthi kahle bafowethu kunomuntu ke odinga ukuboniswa, kunodadlanyana nje bafowethu akafuna ke ukuthi alishare nani noma ke athole ukuboniseka kunina. Lo muntu ke bafowethu ngaphandle ukumosha isikhathi ke nawo ke umbuzo wakhe. Uthi diento ezimnandi, ngiyathemba uyaphila bhuti omdala. Kudala ngifuna bhuti ngingakutholi, kepha namhlanje ngiyabonga ukuthi ngigcine ngikhonile ukuthi ngiphenduleke noma ngithole usizo oluvela kuwena. Shuthi ke bhuti wami ngaphandle kokumosha isikhathi, ngingumfanyana nje kodwa ngeke ngisho ukuthi ngingane ngoba sengiwuhlanganisile u30 years kuyaphezulu. Bhuti wami ngokubuka izinto zakho uyazenza zenzeke, bengajabula kakhulu if ungakwazi ukungicobelela ulwazi kulesi simo engibhekene naso. Shuthi ke bhuti wami ngingumfanyana nje oyizamelayo, ubamba ama-piece job lapha nalapha kubuye kubhede, kodwa ke ngikwazile ke ukuthi ngokuncane ngikuzamayo ngithenge imoto, noma ke kuyimoto ke endadlanyana kodwa ngingakwazi ukuthi ngenze something ngayo ezongifakela imali. Umqondo wami ke bhuti wami ulele lapha. Bengicabanga mhlawumbe ukuthi yini mhlawumbe engingayenza phakathi kokuthi mhlawumbe ngidrive iBolt noma ke ngizame ke ukuthi ngakhe ama-room omqasho. Bengicela bhuti mhlawumbe ukungibonisa lapho kuwena ukuthi mhlawumbe ikuphi okubona kungcono between the two okungakwazi ukuthi kushintshe isimo sami ngokukhulu ukusheshsha nami ngikwazi ukuthi ngondle umndeni wami, ngiphile impilo engcono. Ngiyacela bhuti wami, ngiyazi mhlawumbe ukuthi ungawumfanyana omncanyana kumina ngokweminyaka, kodwa ngokomqondo ngiyabona impela ukuthi uyindoda emadodeni, wenza izinto zenzeke. Ozithobayo ngiyabonga. Unjalo bafuthu umbuzo. Zingaza kwethu before niphendula or before nikhomenta. Umbuzo kamfowethu muhle kakhulu futhi ukhombisa ukuthi indoda emadodeni. Ngoba bafowethu abanye abantu like if kukhona abakuzamayo ubafakela imali, bacabanga ini utshwala, bacabange amantombazane, uyabo. But lo muntu lona uyambona ukuthi kahle ufocus kephi kwi-future, ufocus kwikusasa lakho ukuthi kusasa he want to be something. Ufuna lento lena akayenzayo, lento akayizamayo kusasa imfakele imali impilo yakho yonke, which is investment, uyabo. So indoda le angifuni uqamba amanga, indoda emadodeni futhi uzokuthola lokho akufunayo, ngoba yabona if into uyicabanga engqondweni and uyithanda ngothando, and into futhi esiza kubaleka kuhle futhi empilweni hlahle ukuthi kube nama-option awu-2 empilweni, ungabi ne-option eyodwa. Ngithi yabona nje lokho ukhuluma ngani, ukhuluma ngeBolt noma ngokwakha ama-room oqashisa, okusho ukuthi uno-plan A no-plan B. Ngeke kufeyile konke-ke futhi lokho, uyabona. Kunjalo nje nganza kwethu. So mina ngokwami futhi ukucabanga, umfowethu noma ubhuti omdala ngingambonisa ekutheni if mina nguyena I can prefer ukuthi ngakhe ama-room omqasho. Ngobani na? Ngizokuchaza bafowethu ama-advantage nama-disadvantage between the two. Ama-room omqasho bafowethu it's a lifetime investment, okusho ukuthi leyo nto leyo mawusuyakhile iyimpilo yakho yaphakade, uyabona. Into yakho yezizukulwane nezizukulwane, into yohlala ikhona. Indlu I depreciate, kepha appreciate, okusho ukuthi ihlezi iprice yakho iyaphezulu mhla namalanga, uyabo. So I prefer mina ukuthi mhlambe umfowethu akhe imiqasho aqashise, because mawuqala nga-2 room, la u-2 room loyo uzophindza lo munye futhi lapho uyakhuphuka wagcina ama-flat, bese kuba history ukuthi waqala ngani, uyabo. Ungaqala even nangemkhukhu, faka imkhukhu o-10 or 5 kuyaphezulu, kukhona okuzokuthola inyanga nenyanga ukwazi ukuthi udle nemndeni yakho, uyabo. So mina bafowethu ngokwami I prefer ukuthi ama-room iwona right for mina, because it's a lifetime investment, uyabona. Into bafowethu nje kanjalo. And then i-disadvantage yawo ngokubona kwami futhi bafowethu, ngoba siyabonisana bafowethu, lama nge-wrong futhi ngi-wrong futhi siyabonisana bafowethu. Kunzima ukuthi mhlambe ke uqale, because okokuqala nje uzoshaya isite, uyabona. Isite iyadura bafowethu kakhulu, uyabona. Futhi kakhulukazi ey'ndaweni zasemadrobheni ke lapho vele ke ungakhona ukwenza khona imali ngokukhulu ukushesha uma ufuna ukungena kwindaba zama-property, isite iyadura. Awunqeni ukuthola mhlawumbe isite even nje lokushinje mhlawumbe ngo-120,000 or even 200,000 isite nje kuphela kungenalutho, uyabo. But manginamanga futhi ngakhomeka inkinga mhlawumbe yimi ongazi, uyabo. But nje kwezinye futhi iy'ndawo uyayithola futhi isite even nangama-million, uyabo. It's difficult to start, but kodwa once waqala sekumnandi futhi impilo yakho uso-rich, usumnandi, uyabo. Yes, kuhle kakhulu, but ama-disadvantage akhona wona mancane futhi ngani ngokuthi kunzima ukuqala, but once waqala futhi kuhle futhi uyajabula empilweni bamnandi, uyabo. So mina ngokwami bafowethu
into engiyibukayo, there are a lot of advantages of i-property and less disadvantages of i-property. So kumele ke akwazi umfowethu ukucomparisha ama-disadvantage nama-advantages between the two. So mina ngokwami ngihamba nani ne-property, ama-room okuqashisa iwona engiwabonayo ukuthi they can be good or they can be a lifetime investment kwifamily yakhe naye futhi uqobo, uyabo. Bese ke ngiza la kwi-board. Okay, umfowethu uyasho nayo imoto yakhe, uyabo. Mina abafowethu ngokwami, yes, nginawo amajita abafowethu engiwazi aphusha i-board asebenza strong enza imali usuku nosuku, but isikhathi esiningi bafowethu okubuhlungu ukuthi inomgozi kakhulu bafowethu, because ilapho igebengu eyithatha khona bafowethu ini-advantage yokuthi it's easy to being hijacked. Like nje bafowethu kulula nje ukulimala kwi-board, uyabona, like kubuningi umgozi ongase ubhekane nabo, uyabona. Kwesinye isikhathi nje bafowethu noma ngeke ngiwachaze onke ama-disadvantage akhona, but kodwa nje ngokwazi kwami nangokubuka kwami iyingozi kakhulu, yabo. Yes, kuyaphileka bafowethu kakhulu afuqamba ama, because baningi abantu engibazi abaphila ngayo, but kodwa futhi if umfowethu naye eyithanda engengenela, because bafowethu afuqamba ama yona inemali impela bafowethu, because uyabona uma uzokwazi ukuthi udriver we-Bolt mhlawumbe wenze more than 1,000 ngelanga, imali leyo, because khona abangayenzi kwabanye amafilimu or kwamanye imisebenzi, but kodwa if udrive i-Bolt uyakwazi ukwenza leyo mali leyo, unless ke if mhlawumbe uzoba ne-schedule sokuthi okay mhlawumbe usebenza from 6 to 6 ntambama, uyabo, mhlawumbe usebenza from 6 ekuseni and 6 ntambama. Lapho ke at least lapho amathuba ukuthi ugebengeke angaba mancane, ngisho angaba awekho, but amathuba angaba mancane lapho, yabo. Nayo inemali bafowethu, and futhi kwesinye isikhathi ngingaphinde ngisho ngithi kudepend ukuthi wena usebenza kanjani, uyabona. Ngeke ukuthi ungasebenza ngo-2 ekuseni, 3 ekuseni, 4 ekuseni bese ke expect ukuthi you'll be safe 100%. Yes, you can be safe, it depend ukuthi usebenza kuphi nendawo, but kodwa amathuba ukuthi mhlambe or i-risk iningi kakhulu ngale kwi-Bolt bafowethu, because hlale sibuka nasey'ndabeni izinto ziyenzeka khona, but kodwa inemali, angifuni ukukhohlisa, inemali futhi ke mhlawumbe ngase ngisho ngithi iyashesha, uyabo. And kwesinye isikhathi omunye umuntu angakuchazela futhi ethi hayi akukho mali lapha. Kwesinye isikhathi futhi bafowethu empilweni kudependa ngokuthi how much effort you put kwi-duty yakho lena usuke uyenza, noma i-duty leyo usuke unikezwe yona. So between the two bafowethu mina I prefer ama-room because it's a lifetime investment. Most wakhile uyazi ukuthi une-salary yakhe engenayo nje inyanga nenyanga, lapho ulelo relax phezulu. Nayo futhi i-Bolt right futhi ngoyeside layo futhi nayo, uyabo, inhle kakhulu futhi nayo, because uthola nje imali uvuka uvula i-app yakho ngesikhathi ofuna ngaso, uma usu-right nge-cash uyayitholile uyayivala futhi uyahamba uyilalela, uyabo. Usuke kahle kahle uyi-on boss yakho uyiphethe nje, wento efuna ukuthi uyenze ukuthi uphathe kahle ama-customer ukuze nabazokuphatha kahle futhi ube right yonkini. So between the two I prefer ama-room, but kodwa bafowethu in business alikho bafowethu ibhizinisi elingenayo i-risk. If you want to commence or to start a business, kumele wazi ukuthi unamathuba amaningi vele ukuthi you will be against ama-risk amaningi kakhulu, yabo. Kumele kahle kahle wazi nje kahle lokho ukuthi uma ufuna ube business owner, vele ama-business risk or ama-disadvantage uzobhekana nawo vele, angeke kuhlale kumnandi, uyabo. So in order for you ke ukuthi uwa-test, you have to start, uyabona, ungezwa ngabantu bethu, but you have to start. But it's good to make a research to some superior people, uyabona, ukwazi ukuthola ulwazi oluhlukene, but kodwa gcineni you have to commence. Kumele wenzeni, uqale and then test the community, uyabo. Yilokho nje engingakusho bafowethu. So ngingajabula kakhulu bafowethu ukuthi nani futhi nifake bafowethu imibono yini ukuze nomfowethu naye lo asizakale ke dewe yafuna usizakala ngakhona. I hope le video leni izokwazi ukuthi imbeke la akafuna ke ukuthi abe khona. Nawe ke ngana wethu mawufuna mhlambe ke ukuthi ngishare i-story sakho lapha on my TikTok, ungangibhalela la ku-inbox wami ngishare i-story sakho. Kunama-terms and conditions akhona ke, but kodwa nje ungangibhalela ku-inbox and then bese siyakhuluma. Ilokho nje ngikwenza ukuthi ngithi ke angidlulisele khona bafowethu. Inhloso yethu or inhloso bafowethu yasempilweni ukuthi bafowethu singabi nomona to each other. We have to build each other bafowethu, sakhane siye phambili ukuze sinqobe inhlupheko bafowethu, ngoba nibona bafowethu abelungu baphila impilo emnandi, babambisene, abanawo abamonelani bodwa, uyabo. So yini bafowethu engahlula bafowethu nathi abantu abamnyama ukuthi siqhubeke siye phambili nempilo if singeze ukumonelana. Ilokho ngingaza ukuthi ngithi angidlulisele khona bafowethu. Ningakhohlwa bafowethu ukuthi lapha ku-Facebook Mtezinandi Prince ona 55,000 followers, kanti lapha ku-YouTube nguMtezinandi TV
ona 3,700 something subscribers. Ilokho-ke nje ngenza kwethu ningahamba-ke niyofollowa ngapha nangapha ukuze-ke nikwazi ukuthi nihlale ni-in touch nami ukuthi-ke bafowethu nikwazi ukungithola. Inamba yami 0821777569. Kanti imbumba isekhona iyagqilaza futhi iyohlezi igqilaza bafana bakithi. Suka konakele kubhadelwe. Ngenza kwethu mina ngaphandle komosha isikhathi nje into engisho kulena ukuthi inkosi ithele umusa. Ngiyabonga kakhulu. Amen.